Yes, reka mbashimire kandi bayikaze. Reka mbashimire mwese dukomeje kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye n'amakuru agenda akomeza gutambuka no kuri Rwanda Media. Hano mwanya mwiza tuba tugarutse kujya tubereza amakuru agiye atandukanye bagezweho muri equipe ya Aprfc Football Club. Murabizi neza yuko equipe ya Aprfc Football Club uyu munsi iraza kuba ifite umukino ukomeye cyane uri buze kwihuza n'ikipe ya Gasogi United. Rero tuzaza kuba tugaruka kuri probable lineup ndetse tuguhereza na byinshi no kuvuga muri ino equipe byinshi wamenya dore yuko equipe ya Aprfc Football Club ku munsi w'ejo yaje kuba ikora imyitozo ya nyuma gose yitegura i equipe ya Gasogi United. Rero tuye kuza kuba twibanda kuri byinshi byaranze imyitozo ku munsi w'ejo maze tuze kuba tukubwira probable lineup 11 Mutadarakonovic aribuze kuba yavanamo dore yuko equipe ya Policefc Football Club ari equipe ikomeye cyane kwa mwe mwumvishije equipe ya Policefc Football Club ari equipe ikomeye cyane nyene dore yuko equipe ya Policefc Football Club iri mu makipe ari guhatanira nayo imyanya y'imbere dore yuko equipe ya Policefc Football Club ari imwe mu makipe agora equipe ya Aprfc Football Club. Rero tuye kwa turagaruka no kutangazo yaje kuba rishigwa ahagaragara na Fegofa dore yuko haje kuba impinduka nyene igihe imikino y'uyu munsi ribuze kuba ibera. Nabyo turaza kuba tubigarukaho muri kiganiro, turaza kuba tukubwira imyiteguro ikomeye cyane y'imikino ikomeye cyane ikipe ya Aprfc Football Club ifite muri iki cyumweru dore yuko uyu munsi ikipe ya Aprfc Football Club ifite umukino wa Policefc Football Club kwa gatatu izaba irimo gukina n'ikipe ya Gasogi United, noneho ku cyumweru tariki 9 ibiri gukina n'ikipe ya Rayon Sport. Rero muze kubana natwe kandi muze kudukurikira mu buryo bugiye butandukanye munyuza no kuri Rwanda Media nyine dore yuko ariho habarizwa amakuru avugwa muri equipe ya Aprfc Football Club mu buryo bwa buri munsi mu buryo buhoraho. Ntucikwe rero n'ikiganiro, ntucikwe n'amakuru yose menshi tugiye kuba tukugezaho arimo kuvugwa muri ino equipe y'ingabo z'igihugu muri equipe y'Inyamukandagira mu kibuga gikasa imitutu. Reka mabwire rero turi muri kiganiro ukaba turakanda kuri buto ya subscribe kanda kuri buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu buryo bugiye butandukanye. Utarayikanda kanda subscribe none numara kuyikanda kande kunzogera, numara gukanda kunzogera uraza kuba ubikoze neza kuko uzajya ubona amamenyesha cyangwa icyo bitabamenyesha cyangwa se notification bakumenyesha ko hano kuri Rwanda Media ikiganiro cyamaze kuba cyagera ukuye kureba updates zitandukanye zirimo kuvugwa muri equipe ya Aprfc Football Club. Reka mabwire yuko rero uyu mwanya wakanda like wowe uri kureba iki kiganiro, kanda like maze umanuke muri comment nawe utumanukire 11 beza bawe ubona umutoza Iricisha yakwifashisha kugira ngo aze kuba yatsinda ikipe ya Policefc Football Club. Ubundi mufitiye icyizere, murabona ari buze guhasha iyi equipe mvura kubona mufite icyizere uyu mutoza Iricisha ari buze kuba yahasha iyi equipe ya Policefc Football Club cyangwa na n'ubundi murabona nta cyizere murimo kumuha. Reka mbabwire yuko nyine mwamanuka muri comment maze tukaganiriramo ibitekerezo byacu tujya tubinyuramo tukabinyuzamo amaso tukabisoma maze tukareba ngo bimeze bite. Rero reka mbabwire yuko uyu mwanya gose tugiye kuba duhera ahangaha. Reka tumaye tubabwire yuko championnat ku munsi w'ejo yakomeje. Championnat ku munsi w'ejo gose yakomeje. Ejo habaye ibintu bikomeye cyane, habaye gutungugurana gukomeye cyane muri no championnat, habaye impinduka zikomeye cyane, habaye ibintu bikomeye cyane muri championnat ya hano mu Rwanda ikomeje kugaragaza yuko bikomeje kugenda bigaragara yuko ari championnat ikomeye kandi ikomeye cyane pe. Mikomeje kugenda bigaragara yuko ari championnat imaze kugera ku rwego rwo hejuru. Championnat ikomeje kugenda igaragara yuko ewan ikomeye. Rero muri uku gukomera reka babwire yuko ku munsi w'ejo equipe gose ku munsi w'ejo equipe ya AS do Kigali yakoreye ikipe ya Musanze. Icyo bavuga ngo Musanze ku kibuga cyayo ngo nta gupfa kuhava, Musanze nayo yatangiye kujya mu myanya mibi. Mbibutse yuko iyi Musanze Football Club iyi Musanze muri sezo ishize yari iri ku mwanya wa 4
byarangira ku mwanya wa 4. Hako Musanze baze yuko ubu ngubu tuvugana ubu ngubu kuri uyu munsi kuri ijuru ya 19 Musanze iri ku mwanya Musanze ejo Kigali yarayivutuye ibitego 2-1 ku kibuga cyayo. Ubu ngubu turimo gukora iki kiganiro kandi ni nako biraba bikomeza. Ubu Musanze iri ku mwanya wa 14 n'amanota 18. Musanze ku mwanya wa 14 n'amanota 18. Musanze ikurikiwe na Kiyovu Sport ifite amanota. Kiyovu Sport by the way tunayifelicite ku munsi w'ejo yakoze akantu nyine ubona yuko Kiyovu Sport imikino isigaye yitwayemo neza, ikomeje kuyitwaramo neza. Kiyovu Sport nta kibazo ikomeje kwitwara mu mikino isigaye. Kiyovu Sport ifite amanota ubu ngubu 15. Musanze iri kurusha Kiyovu Sport amanota 3. Urumva Musanze icunze nabi, Kiyovu Sport ayitambukaho, Musanze kamanuka. Aya makipe Etincelle na za Bugesera ku munsi w'ejo zitwaye neza. Etincelle na za Bugesera ziri mu manota 23. Bugesera ejo yakubise gose iyo bita Bugesera yatsinze Amagaju igitego 1-0. Etincelle kubita nayo Muhazi igitego 1-0. Urumva neza yuko ibintu championnat ni umuriro. Ikipe bita Gasogi United yo ikomeje n'ibindi ikomeje kwanikira amakipe, nayo ikomeje kuyatimbagura. Ikipe gose amakipe ubona yuko ikipe ya Musanze Football Club nayo nireba nabi. Kiyovu nikomeza gushiramo imbaraga, ubona yuko ibintu birakomeza kugenda neza, kuko Kiyovu Sport ku munsi w'ejo yatsinze ikipe ya Gorilla Football Club. Gorilla mbibutse yuko Gorilla iri mu makipe ejo ariko iri mu makipe ane ya mbere. Gorilla iri aho ngaho, bibutse yuko ari ikipe yahagamye ikipe ya Rayon Sport. Ejo bundi mu gikombe cy'amahoro munabyibuka neza yuko ari ikipe yakubise Rayon Sport ibitego 2 byihuta mu gice cya mbere, ariko ubwo rero Gorilla ku munsi w'ejo ikipe ya Kiyovu Sport yaje kuyinyabika ibitego bigera kuri 3-1. Ubwo rero ni gutyo shampiyona yifashe. Gusa Kiyovu Sport viziyo yo ikomeje kugenda ijya arindi mu kikomeje kujya habi, kuko iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 12. Kiyovu Sport yo urumva irusha amanota 3, iri ku mwanya wa 15 n'amanota 15. Ubwo reka tegereza iyi mikino isigaye, imikino 11 isigaye, dore yuko turi kuri juru ya 19. Reka turebe nimba Kiyovu izaza kuba yitwaramo neza. Abantu benshi, abakunzi b'umupira w'amaguru, abakunzi bakurikirana umupira w'amaguru hafi abazi by'umupira, bakubwira yuko Kiyovu Sport atari ikipe ikwiye kubura hano mu cyiciro cya mbere muri Rwanda Premier League, ariko nitabikorera nyine nta kundi igomba kumanuka. Rero kuri uyu munsi hariho imikino 2 ikomeye cyane. Ni imikino igera kuri 2 ikomeye cyane. Ni imikino ikomeye cyane. Reka mbabwire yuko ikipe muri ubwo rwego, reka tumaye tunyura muri iri tangazo kubera igikorwa cyo gusoza Tour du Rwanda 2025. Imikino 2 y'umunsi wa 19 wa Rwanda Premier League 2024-2025 izakina ku cyumweru, kuri iki cyumweru tariki ya 2 Werurwe 2025 yahinduriwe amasaha mu buryo bukurikira. Mwumve neza kugira ngo utaza kuba wagura itike yawe ukagera ugapanga isaha zo kujya kuri stade bikaba byakwicira umunsi ndetse na gahunda. Umukino Rayon Sport irakiramo ikipe ya Gasogi United kuri iki cyumweru wari kuzatangira saa 9, uzakinwa guhera saa 10. Uyu munsi ikipe ya Rayon Sport gose irakira Gasogi United.
umukino wari kuba saa 9 ariko uraza gukinwa uhereye saa 10. Umukino wa Policefc izakiramo Aprfc wari uteganyijwe saa 12 n'igice z'umugoroba uri buze gutangira saa 1. Nguko rero abakunzi b'aya makipe abafana b'ikipe ya Aprfc Football Club nizere yuko mukomeze mugura amatike, ibiciro byamaze kujya ahagaragara. Ubwo rero mukomeze mugure amatike maze ku munsi w'ejo kuri uyu munsi nako kuri uyu munsi isa 12 muraba mutangiye n'igice, muraba mutangiye kwinjira kuri stade noneho isaa 1 ya match ya equipe ya Aprfc Football Club n'itsindi kipe ya kipe ya Pera ndetse n'ikipe ya Police niho uri buze kwibera isaa 1 gose niho match ibuze kuba igana niho iri buze kubera. Ubwo rero reka mabwire yuko equipe ya Pera Football Club ubu ngubu tugiye kuba tubikora gute. Equipe ya Pera Football Club ibintu birakomeye cyane, ibintu ni imiriro. Tugiye kwa tubabwira probably na Aprero muno mukino w'isama niho tugiye kugarukaho tukubwire ngo 11 umutoza Darikonovic araza kubanzamo kuri no munsi nabahe. Darikonovic araza kubanzamo abahe bakinyi 11 kuri uyu munsi. Tugiye kwibanda ku bakinyi gose agomba kwibandaho uyu munsi. Darikonovic ibintu ubu ngubu nutitonda uraza kubagwa uragarikwa. Nutitonda ibintu birajya ahabi, uraba uri kujya mu mazi abira. Dore ko kipe ya Aprfc Football Club ubu ngubu ntago iri kwishimira umusaruro urimo gutanga ndetse nta nubwo iri kwishimira uburyo urimo kwitwara mu mikino igiye itandukanye. Gusa reka mbabwire yuko mbere ko tujya kuri probable na kuri 11 Darikonovic agomba kuba yabanzamo kuri uno munsi. Kipe ya Aprfc Football Club ku munsi w'ejo yakoze imyitozo ya nyuma yitegura umukino bafite kuri uno munsi nyine n'ikipe ya Policefc Football Club. Rero abakinyi bose ubona yuko bari muri modu nziza, barabizi neza nabo yuko batarimo gutanga ibyo abafana bifuza, barabizi neza yuko barimo gukora ibintu abafana batarimo kwishimira, barabizi neza yuko bafite akazi gakomeye ko gutanga byinshi bishoboka kugira ngo abafana bi equipe bishime. Rero na akazi gakomeye bafite ariko bagomba kwikiranwa n'abafana kuri uno munsi batsinda ikipe ya Police Football Club kugira ngo batangire bahe impamvu abafana yo kugura amatike. Dore yuko amatike yo kuri derby azasohoka ku munsi w'ejo. Umukino uyu munsi uri urangire ku munsi w'ejo amatike aba yamaze kugera muri system. Amatike aba yamaze kugera muri system amatike yo kuri derby. Dore yuko rwose ari amatike muri buze kubona murabuze kubonamo ibintu bikomeye cyane kuko aya matike murayabona, ariko uko araba ari kugugwa muri ino minsi ntago ariko azaba arimo kugwa kuri gose ku mukino nyirizina. Ubwo rero birabasaba kugira ngo muzagure hakiri kare. Murumva yuko ari n'umukino uzaba hakiri kare, n'umukino uzaba ari isaa 9 nubwo abantu benshi batarimo kubyishimira, ariko kubera yuko umukino uzaba ari ku cyumweru bashaka kugira ngo na mu ntara bazarebe uyu mukino kugira ngo ibintu bibe bimeze neza cyane. Rero reka mabwire yuko n'ibiciro nyine by'amatike turaza kuba tubanyuriramo byo nabyo nibisohoka turaza kuba tubanyuriramo kugira ngo umenye ngo muraza kuba mugura mute amatike. Reka twite cyane ku munsi w'ejo nababwiye yuko imyitozo yo yari ikomeye cyane kandi imeze neza, yari ishushe kandi abakinyi bameze neza bari kuguruka, nta mukinyi ufite imvune, nta mukinyi n'umwe utiteguye, bose bari tayari bameze neza. Rero igisigaye no kuza gushikira iyi equipe. Dore yuko bagiye gukina na adversaire ukomeye cyane kandi amanota ikipe ya Aprfc Football Club irajya mu kibuga izi neza resultat zavuye ku mukino wa Rayon Sport, kandi Rayon Sport nayo nta gahunda ifite yo gutakaza. Dore yuko ubu ngubu yamaze kuba iterekamo ikinyuranyo cy'amanota 4, ariko ni ikipe ya Aprfc Football Club yaje kuba yirangaraho kuko ikipe ya Rayon Sport yatakaje, ikipe ya Rayon Sport yanganyije ari ukushiramo bose kandi harimo ikinyuranyo cy'amanota 3. Ikipe ya Aprfc Football Club nayo iza kuba yatakaza iratsindwa. Rero nuko nguko byagenze, ariko ikipe ya Aprfc Football Club uyu munsi ifite umwanya wo kubikosora ku buryo ikipe ya Rayon Sport iramutse ikoza agakosa na gato, ikipe ya APR nta mwanya wo gukora agakosa n'umwe na muto bafite. Reka twite cyane tubabwire 11 umutoza Darikonovic umunsi araza kubanza mu kibuga kugira ngo baze kubahatana n'ikipe ya Police Football Club. Mwizamu uyu munsi
muraza kubona Pavel Nzira, ariko kubera yuko Shimwe Pierre yakoze save Shimwe Pierre ku mukino washize yitwaye neza, yakoze save, ubona yuko uramukinyi Pavel Nzira agomba kwitonda pe. Agomba kwitonda. Uyu muzamu yakoze save z'agatangaza, yakoze save. Ubwo rero Pavel Nzira agomba kwitonda cyane kubera yuko uyu musore ndabona afite gahunda. Rero ubwo umutoza nimba ashaka gukinisha ikipe ikomeye, mushobora kubona yabanjemo uramukinyi Ishimwe Pierre, cyangwa kubera ari muri shampiyona turi kubona yuko muri shampiyona ntago Shimwe Pierre uri gukunda gufata, ahubwo mu gikombe cy'amahoro ni Shimwe Pierre uri gukomeza kugenda afata. Turaza kubona uwo bita Pavel Nzira ari mu izamu. Pavel Nzira muraza kumubona mu izamu, muraza kubona Pavel Nzira ari mu izamu. Pavel Nzira araba ari mu izamu. Kuri kabiri araba ariho Byiringiro Gilbert bakunze kwita Kagege. Kuri gatatu niyo Mugabo Claude. Umutima wa defense ni Yunus Wane ndetse na Nigena Krima. Kuzanamo Yunus ahangaha rwose nta kintu raba uri gukora Darikonovic. Yunus Wane amaze kutwereka yuko ari umukinnyi ukomeye cyane. Yunus Wane ni inyamaswa, ni igikoko, n'abafana b'ikipe ya Football Club barakubwira yuko uyu mukinnyi atari mu kibuga ntago babumva bameze neza. Kuri gatandatu niwo bita Seydou Sif Dauda. Uyu we byamaze impaka zamaze gucika ni Dauda. Noneho rwose imbere ye ubushize mwabonye kuntu yakinishije uwo bita Dauda ndetse na Ramazani ndetse na Raminiba. Uyu munsi ashobora no gukora impinduka muri barakinyi babiri batatu b'imbere. Rwose mushobora kubona impinduka muri Hakimu cyane uko utabonye umwe abanje mu kibuga, ate mushobora kubona impinduka. Noneho ubwo haraza ko harimo Dauda ndetse na Ruboneka ndetse na Nibizi Ramadan. Uyu munsi Raminiba ari buze gushobora kuba yakibanza hanze. Uruhande rumwe haraza ko hariho bita Denis Omedi ndetse na Hakimu Cyanuka ndetse watakishe Sheikh Jibril Watara, ariko mushobora kubona Hakimu Cyanuka banje hanze akaza kubanzamo Dushimimana Olivier akunze kwita muzungu. Ibi bintu bishobora kuba kugira ngo impinduka zishobora kuba uyu munsi, ariko ni gutyo byifashe. Niyo probable lineup ishobora kuba abakinyi Darikonovic ashobora kuba yabanza mu cyawe. Ese wowe ku giti cyawe urabona abakinyi bari buze guserukira ikipe ya Football Club bafite ubushobozi bwo kuba bahangana, bashobora bafite ubushobozi bwo kubaha intsinzi ikipe ya Football Club kuri uno munsi? Ikipe ya Football Club igomba kuba irimo gucikirana n'ikipe ya Policefc Football Club. Muze kwitabirira uno mukino, ubuze kuba isamo ya z'umugoroba. Muze kwa muri tayari, muze mushirikire ikipe yanyu mwese, mukurikira Rwanda Media mu buryo bukomeza kugenda butandukanye buhoraho. Turashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza, turakunda cyane. Amakuru nakagaruka avuga muri PL Football Club.